Kulandzela indzaba yakanzinisa lapho khona bemndeni bakhala ngekuthi bathatha-ke umtimba wesihlobo sabo songcwatshwa-ke ngendlela lengakafanele ngilenye-ke ema-funeral parlour lakhona lapha-ke eveni. Ngokusho kwamnikati wale funeral parlour umnumzane Themba Makhanya uchazile ukuthi yena-ke umsebenzi wakhe wawenda kahle wonke ngendlela lefanele, laba nje labamsolako bamsolela lide njengoba-ke nale mali lebhadalwako akusiyo-ke leningi. Kanti-ke Makhanya uchazile ukuthi-ke le mali lebhadalwako eke ilungele lokhu labaniketa kona le futhi-ke suke abathembise kona lokulingana le mali. Abebankameli banzinisa lapha babakathunywa ngilolu amasonto lokumele akhulume lendzaba that's why station commander uskiphile ukuthi laba kamele abakhulume lendzaba ngoba bona lapha lo mkhulu bekasayinise ukuthi ngilomasonto kumele kube ngilomasonto lo longiyena lo ndala claims. Abantu ba around the country bajabulela service yami kakhulu, that's why ngibhizi kakhulu nje ukusebenza because umthetho wama insurance athi kufuna ungapholoti. Mina noma ungabhadali for 6 months 9 months njengalo babenzenisa kube bengihambisa ngemthetho wewe insurance bengamele ngicwaphe, but ngibuka lokho simaswati labantu futhi bahola maybe after nyanyalo tabakaholi abantu abadzala, so kunalamanye futhi lemele sibangcwabe basedibhedlela I think about 52 ufuna sibangcwabe abanalutho, uyabona abantu especially amakhaya abantu abanalutho, so impilo yasemakhaya nasemadolobheni ihlukile. Kanti-ke labo bemndeni ngelivike lamduduza inzinisa lo indvodzana yemufi uthi bona bafuna nje kwathi ukuthi umtimba wababe wabo wawubekwe kuphi, noma-ke abakhombise-ke le mochari lebekade-ke kubekwe khona-ke lo mtimba. Uthi Makhanya lapha babe wamthatha wamisa eMbabane esibhedlela eMakhateni, waphinze wathi yena le funeral yakhava yakhe ayivumi ukuthi babe yena ahamba umlanza ngemoto yakhe la kafele khona. Uyaveta Makhanya ukuthi babe bekahle apolote ngabe kuliqiniso kangakanani na? Akusilo liqiniso diliphi uthi khona lekhaya kude babe la apolota khona. Ngifisa ini yena lesikufisile thine kubabe Makhanya ukuthi asikhombe babe le moshale bekamfake kuyo ngoba egovernment bathi ufike ekseni ngabo 3 enza ekseni ngabo 8 sidinga kasikhombe ukuthi bekambeke kuphi. Nakathi yena indzaba petrol ukuthi baphela ngepetrol akazinyala kakusho, sidinga ukuthi Makhanya sibuye sikhulumisane kahle sivane lokuthi bekambeke kuphi sikhone ayolandwa babela khona khona. Zinisa-ke uchazile ukuthi-ke Makhanya unebucili njengoba kuningi lokungahlangani kahle. Edindzabeni yeMaswati Channel kubika noHlahlathwala sina Gary Carlos eMliba.